Miakene ya 90s kimera kia mira kia rege kinene nthigurune yonthe kumania na uguri bwayo na ni onto bwa kumania na thoko cia ruraya kwambiriria mwakene jwa 2014 nirio kimera giki giachokire nyuma ya thoko ya Holland kuingwa na 2016 nayo ya Ngeretha kinyayo ya ingwa na kuangaratania uchumi bwa arimi na anto bange baria berigaira kimera giki biashara eje ya mira yari nene na kwithirwa na mbeta inyingi ntere iji cha Meru onto buria bwatumire kinya kura kwa Central Bank mushine jwa Mutindwa kagitene ka wathani bwa Mzee Moi manto nande neza thukite kinya nkuruki ende thirikari ya kaunti ya Meru ni guchwa ntaira eze ni rwaria ruria ruri mbungene ya kaunti iria iri na mendekithia kathomba zaria zomba guchokaniria biashara eze amona bu twenda kuigwa kuma kiregwe buria ukuthugania ne bubomba guchokaniria biashara eze ni ntaira iriko ibatere kujukwa kenda guchokaniria biashara ya kimera kia mira araniria na bote kukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 nyo namba yetu ya SMS amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria amona ntetuiria nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Anto mugwanza gukinyithwa koti bakiringithanwa na maandamano ntere Chabore. Kaunti cio ithatu cia Mount Kenya East gwika witikaniria bwa mubango jwa kuthondekaga mboleo bagitumaira mati. Tugakuonia buria buri ndene ya watho bwa mitandao buria bwekirwe kirore ni Rais Ruto. Na nkuruki tugakuretera gichunje kia biere kia rugono rwa mwanya nthaka cia uraniki. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriamberia thaiji. Anto mugwanja ni bakinyithitwe koti ya Meru bakiringithanwa na maandamano ntere Chabore mugwanja bekirwe mpene nyuma ya maandamano ja Karibabore baria bandamanite kumeneria wamba bwandethia na mpithukiro cha maitha ntereu mbere ya mugambithania Muniu Njoroge Akaribaba ni bathitangi na kuinga barabara ya Isiolo gweta Nanyuke na kinya kuangaratania ugendi thitango iria bareganite nacio na tabura tukwirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Gaki wa Mutegi ni ate ni barekeretwe na chiringi 20 o umwe mbecha baribari. Ndio yonde tukumba kupinga kotini twe wakili tuonania kintu kia mbere those charges you defective yani urati ande kinyokera mtu wakili utumbo mwadvise uromba kuchoke kule kiu kotini. Uyu wakiri Kiogora Mugambi akiariria nto mugwanja bara bekiritwe mpeni kumania na maandamano mara meriga kurutho bure nontu bo wongere kubo wamba bo ng'ombe araba kwerika nibo batongorete kire kuinga barabara Isiolo kuthi Nanyuki amwe na meiya mangi makonie winyangia. Mugambi ariuga mo athuganirwa kamatirwe ntuwe mbere ya maandamano maruthwa na nyumania kamatoka iri kwa mathama atare mbere arekerwa mwe na ntu bamuchi baraba yite kumona. Mtu wetu Paul Karakacha Alliance chairman agwatie cho mantu jang'ombe nara gukuingwa njira methena ale subuhiga wina miale kwa mungani na irio chionde na mtu bakureta koti goro DCI baburi araba umetatuto bararomba ntuko 14 days bamuholi bakiri investigation koti yetikania na batu yuga mtura nare akore kuora barathitherie baramugwatire kaire wa kotini na bo mugwata ba wata kaire antu bangi batantatu wa family members babarejite kotini nawe. So miraculously Your Honor, the 14 days have turned to be hours
and now they have the full file before you and they are ready to prosecute. Ikesire thikirite mugambithania Munio Njoroge ura barekerete na mbere 2020 kana mbondi 2050 na kesi ino kawetwo kairi tariki 6 mweri wa 11 mwanka uyu na nkuruki koti nirombete thuganirwa baba kwithirwa bena thiri na kwebukana na mantu mara matemega ta makuinga barabara. The accused persons shall each be released on a bond of 50,000 shillings plus one surety of a similar amount, or in the alternative, each shall be released on a cash bail of 20,000 shillings. Kwa hivyo kesi yenu itatajwa tena tarehe 6 mwezi wa 11. Akiaria na ndiki bandeto wakiri Mugambi ariuga ntu bake baweto na meiya matari ara mari na koti itaumba kuruto kuyebwa kugana. Bari tono kotini amatitanga ya tano. Bari tono litanga la mbere la kuliba incited violence. Berwa ibaithitie obisi ya chief wa Kithima. Ibadhokitie bioni bia assistant chief wa Kithima. Na ndiko tie gutikania na batu yuga mantu twarizi mantu wete mono mantu ya marito jakaya wa ruling tariki 3. Nkiripotera ndeto cia Weru niokambitaga ki Mutegi. Atongeria mwanya bario abunge kuma kaunti-ini ya Meru no betete na mbere kumeneria miario ya ngavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga iria aritire ntuku ya Jumatatu iguru ria gikuo kia mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Batongeretwe ni minister wa uriti Ngugi bwa Mwingi Geoffrey Ruko na mubunge wa Bore Mugambi Ndikiri atongeria ba ne bakwendekithia kinya guchieberia gitene kwa ngavana Kahiga bakiuga ate kubatara tongeria Mwingi. Antony Kathenya ne agutwachio. Akiaria leo bisini jaya mji wa Nairobi, Senator County ya Embu Alexander Munyi Mundigi ni umiliti na kumenele na nyanene Governor County ya Nyeri Mutahi Kahiga nontu bwa mealiae ikoni na kukia ulwali mutongoro kiama kia ODM Raila Odinga. Mundigi aluge tagalele Kahiga kwebo bisini tamuni no mwekali yetekeri kanjo ya magavana teleganu na kila Kahiga batile kodidhia ni kwebro bisi ya Governor County ya Nyeri. Kama uko na hakika kiti ya CNC hii kiti ya ulikuwa unasimamia na umeondoka, hiyo kiti hakina maana. Kama wewe ni mwanaume kamili, ndio watu waweze kusikia apology yako ama kunyenyekea kwako, tunakuomba sisi watu wa Mount Kenya na wale wengine uweze kutimuka kwa kiti ya gavana wa Nyeri. Kulingana na Mundigi, tele ya mbele Kahiga kwewika kiruta meali taino na meli mituku na wikitegesenga Governor County ya Embu na thirikari Rais William Ruto. Mundigi akiuga Kahiga alale mutume na ulwale munini wa Rais Rigathi Gachagua. Miezi iliyopita wewe umekuwa ukiropoka, hata iko wakati tulikusikia ukitukana gavana wa Embu County. Iko wakati mwingine tulisikia ukiropoka ukitukana serikali ya William Ruto. Wewe kwa mwili ni UDA, lakini kwa roho yako sisi watu wa Mount Kenya wale tunakujua wewe ni mtu wa DCP. Na mambo mengi ukisikia ukiropoka, Gachagua kwa hapo. Gachagua akiongea wewe unaongea. Kwa hiyo nyinyi mko kitu kimoja. Senator wa kaunti ya Embu na ulane nkanite poleje kirinja Raila Odinga ni amukadhiteta mtulale lutirite gukiria thirikari ja matura amwe na urubu wa Kenya na neo letia Kenya kujukia melena Kahiga tamealiae na timeali ya kariba Mount Kenya. Mambo ya devolution ndio alipigania. Mambo alikuwa taka mambo mingi ifanyike, mambo ya development, mambo ya parapara. Umekuwa ukiropoka na wewe ni mzee ambaye umekoma. Na wewe ni mzee unaongoza watu. Tafadhali mambo yale umetamuka sio ya Mount Kenya, ni watu kidogo kama wewe. Mialieni ya Senator Mundigi ikigwata kwamba ni waziri wa utungata bwa Mwingi Geoffrey Ruko ule akialia kaunti ya Embu ni amenelete Kahiga nontu bya mialieni ae na kuga nompasi ae bilobisini. Hata tunataka kuambia watu wa Nyeri ikiwezekana Mutahi Kahiga should resign as a governor of Nyeri, aende nyumbani akae huko juu inaonekana mienendo yake na tabia yake. It does not represent the aspiration and the true people of Mount Kenya. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antony Rangi wa Kathenya.
Kaunti cio ithatu cia Mount Kenya East ntukune ciarua ciomba kwambiria kuthondeka fertilizer kumania na mate aria bakethirwa bakiuthurania kaunti-ini iu bobone kumania na ngwataniro ya witikaniria iria ikirwe kirore ni ngavana Mutuma wa Meru Njuki wa Tharaka Nithi na Mbarire wa Embu. Kiri gikaro kiria gikuthithikirite kathwana Alamisi muthenya. Kiri ngwataniro iji anene baba kaunti cia Mount Kenya East ni bagwatanirite kuthurania mate amwe kenda kureta utheru bakiuga ate uthurania bwa mate ni bwete kironda gya nkuji kinya kiri thirikari nene. Martin Mugambi ni agutwa chikinya enda kuvanga rukorwa kaunti ya Meru, kaunti ya Embu na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi ngavana ba Mount Kenya East ibayite bantu amwe na gukinya irore na gwitiganiria bura bakavanga rukororo turia tontu munthi na ru turia nontu future generations maria makauka methire guntu kutheru zaidi ana matukumenya waste ma generate kana kwegendaga na mai na factories makwithirwa ni makutumira waste enu etuika products inkiomba kumandika nontu wandikani wa management of waste te atu maria makwithirwa mari factory ni kuringi twitaga value chain mbari cia muci munene wa kaunti ya Tharaka Nithi tau kathwana ngavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntoithinkia, ngavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakibitaga met bariuga ngwataniro ino ya wega ati mabarutha kiwanda gia kuvanga na kugarura rukoro gatuika into biega tuvote kuthondeka fertilizer iria gatumirwa ni arimi yetu tondu giko kingi kiumanite na indo cietu cia migunda iria ciumanaga mathokori na miciiri bamwe noguo twina giko kia plastic kiria tukathondeka plastic pellets iria tungivota kwenderia makampani maria mathondekaga ite na metha wanatwe no tuthondeke tu enyewe na nituvotete kwaria na investor very interested urenda guka guku kwambiriria wira ucio kuringana na ngavana babaru kontugo ni rutwikite mpanga tindeni ya kaunti ino cionkende nkinya kiri thirikari nene. Waste has been seen as a burden. Today we redefine it as a source of energy, innovation and opportunity. Together we are building a model of regional cooperation that places our people's health, environmental protection and economic growth at the center. Amwe na bubunga bana baba bari bathatu ibareganite na miario ya ngavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ira ngavana akiburaburaga miarie ni akaiga ta Njuki kana Nthuraku. And we cautioned him and said that he should surely follow the ideology of UDA, which is to unite Kenya. We are waiting to take some action at the party level. Now that he has been called by NCIC, we have thought it right that he's actually dealing with the right institution that is concerned. It is a shame. It is unacceptable that we can even be associated with such remarks, and especially being said to be remarks from Mount Kenya. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. MCA wa ward ya Igembe East Mureithi Mutiria noritie asiasa batigatonye siasa kiri rwari rwa mira ruria rwitite na mbere kiri mbunge ya Meru. Akiaria rikangeta kiri karobia mwingi MCA ojo noritie akari kueza na maoni iguru ria rwari ruria rukwirigirwa gukiria urimi bwa kimera giki gukurukira kuandika barua bakirita maoni jao na bwarimi na kinya biashara bakimera giki ni bataririte mathina jaria bagukurukira kire biashara eze bubone tabure Marion Karugi agutwira. Arimi na biashara bakimera kia miraku magisho kia ubunge kia Igembe Central ni baukari na kanyaka kurita maoni eururea mbili ya wekira mawatho kiri kimera kia mira mutaratara yobanganitwe ni assembly ya Meru bawatanite na gavana Mutuma Ntoithinkia kenda ukiria kimera ki no kiono kenjarene sekateo sibarabethirito bakinyilia murimi na umutia mparene bakiaria ni bona nite kunyamara banyamarite biashara ene ya mira itwaira nkombo cia muntu itwa musumari na te tondu kiumba kwendwa ngiri mwanja
Somalia uokora mana tano na mana tano yakaorera muremi iyo yakarega mutua ucoka wirire wa tetho ka biashara eu murungu atwikio twatene na mbiru ye ya thai akoloni bangi bari ya mwa beto basarubo bangi bari ya potinara bakaberi banduale murungu nato baberi bo thine utura ku ni OCS moria DC au moria we ospindi moria ku tukaromba kinyinto bibiongwa betha bibilwelia gotha tukona change now muntu antu abeta bakethira na ari muntu oyo kubeta babikira makosa were kwaria utikuoneka ukango faini mbese nyingi ku atura o ilabya kubiteki ni antu ba onto nyanto abethirikari ne nibo ati tumete kwitha tukira thina muno tukari yarimi yako tuka no kunde kila kya guru kana wako banyambia cia gwa kunde rui tira kutuka mira eitho kuibwe wite lakini kurianga ntukuinta loka ibwe mira mwanka thaiga yuso kunete kumba kwithira ena pia riu bari na wirigiro na bili eye na kuwa ya ateithia bunene kiri biashara ya miraa bakiwa ngavana Mutuma akeya kuonokia kimera ki utinkanja bakarumanwe bana turutira rokoru antu kwatawa antu sokairwa miraa antu tritawa antu batena kikinyere ko nanto kuyo mirayo tuthetha twena thina noe tuthetha tukerera sinyama ndo atuta muikwirwa twe mwata mwito mbotaleka no tono komea kwe bange twaringire kura toke twalaka ringire imundo na twamuringira kinya urwa turuma mbili ya kuluka muntu endoro twita utuyamira mawa utiri asokero mireke ringi mbili ya kikisa kuinyilo kurantu batu bainyile tunara na kura mira mauria makai tukona biashara bange bakura MC wantu betwe kiongo nkunja maure na wegembe East Titus Murithi ni baurite antu itana mbere kuandika maoni yao yarambari ngenda ya kwamilwa bakiuria siasa ni bamenyere batatu nye siasa kire muswanda yu tuthiumba kuinyilwa ringi na rimarini rietu tuthiumba kuria atae tuthiumba atae ni sumari yiyite na ibu onto tukua thai no mwanga tuwatire ngavana Mutuma twethingia no ndu tukumenya thai ayete kurwa na katelira wewe uthano kwendete kia ngavana no umba kuona ntu bumbo otethia mira na maoni ya guthuru memorandum issue ya mira ni issue very emotive tokaibo muntu no ntu no ethira membino are muntu wa agriculture no are waziri no ntu no kuona no ibo ithinu ngavana we guo ureta siasa mumero are otethuka kiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Naftali na nandengi kuririkania rware retu rwa ntuku ya narua rwegie kimera giki kia mira turi kuria ni ntaira iri kwibatere kujukwa kenda gucokaniria biashara ya kimera kia mira ni ntaira iri kwibatere kujukwa kenda gucokaniria biashara ya kimera kia mira eta nambere na kwaraniria na boti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria na nkethro nkithoma maoni jaku ore tugwita nambere tugitegera rugono ngene ate na kuntere chaigembe saudha biashara na kinyari mibare bakwezite kirikaro biu bya mwingene boretiwe banenkerwe kanya agakuthoma muswanda jo mbere ya bokurita maoni jao bamwe bakiuga kinya batiraize mantu jajwegie kiri ikarobi a biashara na arimi bare bakwezite ne bonenie gwetikaniria anene na mendekithia jarejare kirirwaria ro Dennis Mugendi ni agukarigi karone geke na nagutwachio tariria athikira muntu wonde mucinio maua iri ntuku ya kuja na maoni ja mwingi jeje mawato ja Meru jamira jara yendekithiritwe ni mbunge ya kaunti ya Meru ni kenda jatuika watho jamwe jara jari okuringana na uria bathomeri ni mukarigiti wa kamiti ya mbunge MC Patrick Ntururu ni ati murimi akanenka ya mira yawe muntu agwitwa Giregita uri tamburuka ye license ni corporation nawe akenderia muguri na bo murimi atenda iria muguri imwe kwa imwe organization inform egutetheria kumba ku disburse interview bigusikana na mira na nguginya ku collect na noe ugakaraja link between murimi na muguri oro mira
bungi mira itiandagwa gikimiru noka ikomithagua tambe ukiri nasari nawe ni muntu ai license ni thirikari aria nasari yawe bateri kwithiri na itina nkruki ya 5,000 na kari jiraga kiri thirikari bungi utikwendia mira kirejareja no mwanka uria kwendia ethwa ari na license ya thirikari wamwe na mawatho jangi ja maingi jarejareo. No person shall carry out business as a miraa vendor without a license from the county government. Kana utitikirwo gwitangugira utina license. Kuringana na maoni ja akari bamwe ni bonenie kugwata mbaru mawatho ja na bangi kuga mbere buru arimi na biashara bamirai babateri kwe wakanya bakathoma na kugwatithwa umenyo bagakurukirwa mawatho jomba ikubainyiria na bainyi tayari. So ndenda kuwa oni mbetete through bill na nkamithoma carefully na nkamelewa boya na inkuona ni umbite ochokia machoke yetu ya maingi. For example, eru antu ibamenyekane baraba uramira ibiontu licensing irio na for your information kande bwire tukarea ku move with speed thai sheria ici ambiriria kuritithwa ngoi thirikari re nene through afa itatufinyilia antu bamira itu support bill eu na twishogaria county assembly tunkatho na governor na thirikari we nuntu bakuya na bill baburetera kenda bo make sure antu bamira botethuka bamuthia kankwenda gwira antu betu bado tugenda kuthikiria antu baraba bate olela shamanto ya antu bangi bili yete kenda ye make sure murimi nakona birabwiri so baraba onde bokaibwa bakwenda kurwa bili bumieka bakurwa na otongoria barabo yukuba mutuma kuskure antu bate kwenda kuona ontu bo faulu bo yakwirwa ni itene barabo mutuma bafaulire bibi otoma ibo munene antu bagwa toto tenda to imbige mureke athomere antu bawatania no ora antu banyanza bawara ila athomere ibathomere inya batu mureke athomere itothomere nkwangiri na babo bugwa ate mureke ao mithoma twinde tukuthoma lakini nara in future no ntu bara twakilishete ibo baingi mantu yateta ya gari ureko antu ibathithirwe civic education ibaritanwe clause banda ya clause gintu kira kina maana kiyo imwana inchi wenthe aritanwe bira biekuo imbi tiretero antu bele bathatu bawito akulugirie na riu mwene yo ngora musika omira utiaginyithitwe thirikari Kenya irua mira ni gas crop thirikari Kenya iko mira ni drugs twendo fafanulo boya tumia mwelekeo mira yuriku kuka kwenda kuwa thirikari nio remete na mira na nio kuthiria mira sisi atubisi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Kiriru arero turu antuku ya narwa turi kuria ni ntairere kuibatere kujukwa kenda kuchokaniria biashara ya kimera kia mirana angetegera kiri SMS cha kuira withirito gitutumira kagitene gaka kuo kuga shida ya mirani kwamba imefanywa chombo cha siasa tena kuna viongozi wengi wa mira na haijulikani wanachaguliwa na nani na wapi na kazi yao ni gani. Ojo ni Muronge Manyara kumantere cha lare kuongwini wa kuga hello wero ni thuranira Elias kutoka Karirimbo hapo labda serikali wafungue soko nyingi. Kuongeni wa kuga Weru TV jambo la kwanza dawa kubwa ya miraa ni wanasiasa wawache kuingiza miraa kwa siasa. Ojo ni Pastor Mweti eta nambere na kurumira nteto chieto ngeta nambere na nkithoma maoni jaku mwanya oria tugwita nambere ende kagitene gakaga twethirwe tukinogoka anini tugicokera na rugono rwa mwanya rwegie nthaka chaura niki. Nuiti
Wero TV na Wero FM isyo station iria itongerete ruterero apa Eastern nontoba ogwe itugwikumiria kwithira turi na mashabiki nkurukia 50% ya barabonaga Wero TV na kuthikira Wero FM 96.4 kuringana na motwiria jara yetagwa aja ni onja yongwa aria ukatumiria biashara yaku na wona matunda kinyawe ugakena aja Wero utikenge iugwake turingire gukurukira 0707 065 000 kana utume email kire commercials@werotv.co.ke. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 70 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Kamunene. Nende kamunene. Yes, ndio wenyewe ndio badala. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndete. Mbie mwende. Maroma ya wewe chokeme. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world Nganilea premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi nyangia na kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandukene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai. Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwenywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwaro kwa. Eria ne lisha. Turugiro dai. Lisha? Orai. Ndao. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Jambo! Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings, and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Ngokugwata ogeni oringi kirinteto chietu cheruthemwe ngichokera na chionkuruki wo itene nthaka chia Kimiru ni chiari na gitio gikinene na kwithirwa mto ni muthaka ni kwezanagia na gitio na kinya mitugo ya kugwiria mwingi ende kagitene gakaroje ni ronekete kwebera mutaro nthaka ikioneka kwaga nthoni kuremwa ni kithomo na kinya kuremwa gutwika itugi byanja kinya onde berigeri gutwika kuru na kinya baba bantu kuchia rujo ina thina iri giki ni gichunche kia biere ureteri ni Nicholas Chabari. Kaidle tuangalie wavulana kwa njizo lingine. Kuringana na watho wa nthiguru ya Kenya, mwana abatiri kwithirwa ari mwana mwanka agakinyithia miaka 18 na riru iriomba gwitwa muntu omugima naomba kwiruthira agwatho na kwiba mwira abwengo bora akwenda no ende ati akinyithia miaka ino abatiri kwithirwa igana kwa igana ari rungu urwa gwatho na uraithiria abo atiari bake asiari bakuru babatayaririe mukuru akiamucia athisekethe kuri ana baiku kana batiku Nkoroki mwana ojo na batiri kwithirwa akiona bionthe ebira akwenda muturire ni gwake kumania na aciari bake aciari baukira aciari
ciana watu ithro akimenyera mwana watu ithro ikura akimuciari amwe nogo mwana wa mweje akarite takakurekerwa kinyata kinyirite mianka 18 na akanjiria kuibona ale muntu omugima na kwanjiria gwitirira kinya nthiguru. Watoto, kwa nini mnataka kupea kazi badala ya kupeleka shule? Watoto wanapaswa kuwa shule. Yenye mnabeba kwa mapika papa mnapeleka kufungia mahali kuchuna miraa. Ana baba anake bandaka. Baba ri nkuru nthia miaka nya 18. Bo kona njirene na miraa baita kwende kuitabia sasa miraa seitondo na nibo bakwitithia bikibiki na nyango ene cia Prombox nontu wangu ene cia kuitangwesha kuria mbesa. Kuandika watoto kumwaga watoto kwa mashamba wafune miraa na kurandaranda kwa masoko watoto wadogo 10 years 15 years. Miraa netu ane antuba miaka 18 witi yako witi mbele ana kale iko kaya taken care of kinyini asiari saidi kana kai kaola ni te piu bolwa ni mantu ya inyamono muye na ngui ogo ana baingi banthaka abare anjeria nguge echa guchwa mbecha na kinya kuthinambe na kwirutira nguge bari banini mono bobo atuma abangaratania uturo obwao kureo kinya bakwaga kithomo na kwanjiria kwithunganirira mantu mathuku nontu tayari ibagire muntu wa kubere kithiria abura kwagirite abati guthora bakia wakire kia muturire na nontu muciari inoe na kumenya mwana wa mweje no abatiri kwithira gitano kigwithire baingi bao bari tana ana baeje kinya beba nini batakinyite kinya mianka 15 ugu bwato mankoro kimono mweje athina mbera kwibona ari muntu munene ari munini na akanjiria kwithunganirira mantu matare mega na kinya kwibumagaria rungura gwa thobo muciari wake ana banini babati guthora kithoma na babati guthora bakia wakire kia muturire nontu ni tere ora kuthoma na kuyukia kirira kenda bakura batongeria betumi tudana bayiye na nito batana lakini watoto batana tuitana mwana kutugite atena akili nonto from the beginning kuitoka tu rotano nonto ni kawaida it's normal ila simu mutanwe tutore tukiwa mutane ndisi na mwakato kinya level kutweka tuitana anaba nini sana kinya bate kinyete level yotano kenda inya batoebela mesi kaba toebela riko mwana athome mbere akinyirira itarari otano atano itarari watire no ntoro tu gutana na baba tacielewa mbere itukulusi no tuguraniria maisha kana gala asike tukambe kare cietiki gatani nguira gara watu otho wakirita kana we muciari ura watu otho uri akuina koko kiwa kigilosi nako utugote utiaku ako na kana gane ugakurira wara ana baba inge iba uskamu no utomira komerege tu intorene ana baba inge batira inya skuru kenda beto tumirera gwithire gintu ukionthe gigakamatithio murigo uragitaga nene nakio ikiremagirwa na ikathina mbe na kuremwa ikuruta kinya ngugi mwana wa mweje ndirakurekerwa kuriona akanjiria kwibangaratania na kinya kwithunganiria na ngui cia kwicwira mbecha na mantu mangi maingi muthia na kuremerwa na akanjiria kwangaratana na uturo bwake bukangaratana na muthia watwika kinya withirwa imwana nthaka aitwika muthaka wa gwitwa rietwa indi gutire gintu ari thai mutane utwenwe imuntu itino nambi kinya tonsa twa tutana nthaka tubabwitheri mataro me twibera ri babu otura o nyumbe ye utanirwa otura ututatura we ndisi otura we muthaka obati osureria otebati kuria aruko otebati ko siukumia dawa na cia kulebe ka manto yange ya mainge ya otoba kwa twika itukuza tuna a lot of social evils kinya nthaka ira cietu nyinge ciethange tu cie nkomori ni nthaka cietu itanitwe na ikabairi obera wawo atano otemanyi gweta kunyemelea ya kintu kia muthaka orongi utani no ntwe nakio obati osureria kiaku nawe okay investigate kintu osureretie ni important kulelia ni atatu kwethia kena mono muye ate akandamiswe no asia focus ale mwikumenyera inya misie kutuika no mnya muye no kamata mbeu mwe line ya rumene kamata mbeu so line wiki yakwina mani kore nya community kwina ma Antonia Weru TV kire rugono oro mwanya nthaka aije Piton Class Chabari Mathaa kathumba nyuma ya koti nene kurungika utungata bwa muswada juria jwekirwe kirore ni Rais Ruto jwa kurungamira utungata bwa mitandao na nde wakili Elias Mutumane ugite watho bobo bwina makutho jaria bakwenda koti itegera Mutumari uga watho bobo bugekira Kenya ugwa bwa kwaria mantu jaria jatigukenia thirikari Anthony Kathenya ni akurikithia nkuruki
Martha Kathumba tunyumia koti nene kurunga kotungata bwa muswada ule wekirwe saini ni Rais William Ruto wa kulungamira utungata bwa mitandao muswada wa Computer Misuse and Cybercrime Act. Wakili Elias Mutumule no atongeritie gamba lile kotini aligwa thububu jeru bwina myanya nkutho ile bakwenda koti ile itheria bwa mbere Mutumule aligwa thububu bugekira Kenya ogwa bwakole muntu mane mategukinia thirikari untu bula bukathi kinyume na katiba ya Kenya. Kile watho bobo jeru kulingana na wakili Mutuma thirikari kayo manyima kutheria nteto mutandaoni ilithuritie mtu uri ongi kana mtu uri andikite nteto ino mutandaoni akabungwa kana kalingwa baini nene. Gicunje gia 27 kia sheria njeru iraunda wa iriuga ukeja kwaria nteto fulani ikathoria mtonge. Thirikari ina right number 1 kethe mutandao no ugite nteto iria kutharia nteto iria kana number 2 ugoka gwatwa ugaikwa njera na kwenda baini up to 20 million kana kuthekwa njera miaka 10. Ukeja utegera sheria ire ikumanisha mbio antu baingi muno baketha beno ugwa bakwaria mantu fulani against thirikari kana mantu fulani jari atukugwiria thirikari. Thine sheria muno itekudefine nyimbia area yomba gwekira mtu muthoro kana imantu ya kwa prohibited under article 27 iro tukugoke yote section 27. Kulingana na wakili Elias Mutuma watho bubu kaingire mwana bia jinzi kile mebange ya kumenelia mantu maria matukubakenia thirikari ni kumanisha sheria eje ni gatumirwo muno then kuhakikisha bagukandamiza right expression na toba nyuma baketha beno ugwa bakwariria mantu waziwazi na kiwi kugeta kinyume na sheria ire nene jayo katiba. Nduke mbethe agencies ibatumirete muno mitandao kwariria mantu jara jatekarite bwega ntegurone yetu na baba inge bachita na njira go post into ke Facebook ke Twitter ke Instagram na mitandao inge mingi muno na mantu jara jethiritwo jethura thirikari kana anene fulani barabe thirikari. Amwe no ogwa akili Mutuma aligwa watho bubu jeru butathingatira mitaratara ile baterie ta gwitukira kile bunge ya Senate amwe na walaniria bwa mwingi. Sheria eze itukome itakasoro muno nontu ina bipenge fulani biria bigokonia counties na sheria nayo yugaga katiba yetu yugaga riria sheria yonthe kuthithwe gukonia counties chetu ibatere kuthithwe i parliament kwambia National Assembly na Senate. Lakini wakijotegera sheria hizi itaumireki National Assembly yetage Senate kumanisha kwe kamwanya kareo na sheria hizi kaya ogirwe itombere gukugira ge process chondi ribatere gukukira iketumi unande ground number 2 ekuga sheria hizi itibatere kuma muji muneno Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Mwandiki munene wa kiama kia Abbas Meru Alhaji Mwendiane amenerete mubango jwa thirikari nene jwa gutumira mutambo jwa e-procurement akiuga nizo guterithiria mbeca cia witi na mbere akiaria na njira ya mwanya na Wero TV. Alhaji uria nowe mwerekeria wa ithurano kiamene kia Abbas ariuga nkucha ni ogatigati ka thirikari na cia county na thirikari nene niretete gutererwa kuu kinya nyuma ya koti kujurungika mwanka Disemba na kuwa kinyariti ngugi ba county bataewa mauritani. Mutuikare ni agutwa chionkuruki. Mutambo jwa e-procurement no jwethete na mbere kurejitha thirikari cia matura thina kinya kethane jwa rungi kirwe ni koti. Iu ni migambo ya Alhaji Mwendi uria ni mwerekeri wa kithurano kiri kiama kia Abbas akiuga timirwo akende kinya county ingi araugite guti mbeca cia mirandi ya witi na mbere chithirite ikirekerwa na gitumi kionthe ni mutambo jou koti ni amwire suspend e-procurement mwanka December na counties irivati to status quo kana mantu jaraja tuire system ile itora go procure previously. Alhaji na ugete thirikari cia matua no iremo gutumira kigena keja kurekerwa mutambone jo kinya kethira bari na bisaba bega bari na kathari baada thirite akiuga bati na mauritani jamega jegeni na mutambo jo. Therefore counties no ile moe kwa absorb mbeca cia maendeleo na antu bariku bakomba kuritanguge
ende turemwe kurita ngugi nontu tutekumba gu procure architects by procurement in Nairobi bakarithi na bomba kwethira gitumi kiao gya kureta mutambo jo procurement kana system ya procurement igo chokia mbecha che counties chionde Nairobi. Bunge ni mutongero rombete thirikari nene mutambo jojo kethira jo echukumirwa kire thirikari cha matura ikarazimishwa kire county na ndoria architect by procurement bambebeje groundine bathikire ataramu barabari naja kana barabejete gutumira procurement makauntine baja thikeria baigo challenges muthiene kire aregani bathirikari ya Meru ntumo ya rajine je kirebo bakeja kugwatira ati uti development igweta mbere ende batethra bakeraga wananchi thina te thirikari ya county thina i national government nara procurement ye kwa imposed ke report rande to shawero reakwari eto ne motuge kare. Minista wa kithomo kauntini ya Meru Dr. Esther Okonga ariuga bari na mubango jwa gukiria kithomo kia ECDE na njira ya kunenkera ana bia kuria na kuandika arimu bakung'ana. Dr. Okonga ariuga nande bari na mubango jwa mutaratara jwa uriti ngugi ne ju scheme of service ya arimu ba akiuga ati bobo bugatetheria arimu kugia wiru bwa kuritana nkoroki. Ariuga na ju mubango jwa bia kuria jugatetheria kureta na baba inge chukuru Tabore John agutariria. Minister wa kithomo kaunti Meru no Dr. Esther Okonga kiarania na methote ya ndeto ariwere tanjiremo ya gukiria kithomo kia ECD kaunti Meru ikyo gitumi bambiritie mutaratara wa kurugagira ana ba ECD chukuru kwambiria Januari mwaka tukugwata na araguo ndo bugatetheria ana kinya bara batere chukuru na bara batakwenda kuthia chukuru no nturimo bari umamenyie bari na yura bakendaga kuthi chukuru onto kuga bukaukire bonene ana kwenda chukuru na gukire kithomo kaunti Meru. Through this program ana betu the retention ika very high na kinya kiri ana bara bakaigwa kwino churu in the schools kana kinya achiari kinya bo they will be very happy baba ingi bate yama school no ndo mwana ariwe ndingeta gore we impara kaba kinya ndiete mochi birang bikethira be available ukaruma ana baba kundu churu. It means baka retained in the school kwe mwana kinyo tenda kinya weta school lakini tukwera kaigwa kuri uchurubu school uchurubu ikiri kinyeria uchurubu ikiri kinya skari kana kauka kawirwe muno na ikoka ketha irake the first person okwera mucheri woni mam woni dad ingweda weta school kinya ninkanywendi nkanywa uchurubu. Nara Daktari Okonga kuga ata arito ake ba ECD bakuthi na mbere na gukiria kaunti Meru rungu rotongere bwa gavana Mutumanto Ithingia inde kinyari mo ba ECD wana no bakandikwa na toka bakandikwa go bakandikwa bena kanyamba kubuya buya kenda wana nabo bakagwirirwa ngwira bakuruta na bathi na mbere na kuthomithia twana to ECD bagwiritwe ari mo beto ba ECD koi muchara yura bambirirwa yo kumarira the ECD and devolve to the county government. Kwa tueka mochara yura bambiria you still no you wena you up to now. Mbira mochara yura adeda bambiria. By then maybe sumbe ya umami maybe chiringi tano. But with the time into ibi ita chamauri kila kitu tengu tibia kuria. So His Excellency the Governor nonere ipoya sana akonsinga kinyari muba kenda kinyabo at least they smile bito kwenda ke in details tumenya mwalimu so and so are na grade na kunindi muchara yuambesha hii so boto diditi tokedira tuina scheme of service kiripotera ntho cia Weru mbita wa John Thiga. Na kiriro arere turwa ntukuya narwa tugichwa ntaira ya kimera kia mirakwe okuga ni barekane na siasa na mirani untumaoni zao ni za gutonya
baraba kwenda ku control miraa yao. Ujo ni gavana na menyere antu bau baria bakumuthukiria rietwa hakuongea kuga naomba watu wawachane na miraa kabisa na Mogadishu iweze kufunguliwa. Ero maoni jakwa, maoni yangu ni tuondolewe makateli wote walioingilia. Ujo ni Sami Kumantere Chiagithu. Miraa inapaswa kupandishwa bei kilo moja iwe 5k na huyo Kirengo atolewe, hakuna kazi anafanya. Ni Mwangale Kumantere Chia Antobocho nga guchokeria nkatho cha mwanya ni gweta nambere na kwaranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS amona kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria eta nambere na kukenera mibango ndeni ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, mwona niletwa mathithio ni Purity.